I posimo ljudi, dobrodošli na novi klip na kanalu i ljudi, danas ćemo raditi zanimljive činjenice o Kisame Hoshiragiju, tako da hajde da krenemo. Kisame je porijeklom iz sela Magara, dobio je zadatak da čuva tim za dešifrovanje. Kisameov poslodavac Suuji naredio je Kisameu da čuva šifre, čak i po cijenu života svog ili članova tima. Tokom njihovog kretanja, Kisame i tim su leteli u zamku i bika Moriona iz odreda za ispitivanje sela Lišća. Znajući da će ih uhvatiti, Kisame je pobio članove svog tima za dešifrovanje. Kada ga je Ipki pitao zašto je to radio, Kisame je rekao da bi oni i onako progovorili i potom je pobegao. Kisame je ubio svog poslodavca Suđija i uzeo njegov mač Samehadu. Tada na scenu stupa Yagura, Misuzukeja i Jinchuriki trolepe kornjače. Kisame otkriva da u stvari Yaguru kontroliše osoba koja se predstavlja za Madaru Uchihu. Osoba mu nudi da izbjegne život pun laži u zamjenu za njegove usluge njemu Tobiju. Pod maskom naređenja Yagure, Kisame, oduševljen idejom, s obzirom da je ceo život živeo u laži, prihvata da ga Tobi oslobodi laži i obmane. Kisame i Akatsuki spaljen sa Itachijem Uchihom. Budući da imaju mnogo toga zajedničkog kao što je ubijanje bliskih osoba, kao tim njih dvojica su odlično funkcionisali. Također, i Kisame shvatio da je Itachi moćniji od njega. Tokom Narutovog treninga na ostrvu u zemlji Munje, Kisame je pokušao da ukrade informacije potrebne za Akatsuki. U tom pokušaju je izvršio samoubistvo. Posle borbe sa Gai Senseijem, koji ga je pobedio, samoubistvo je izvršio uz pomoć Aikula za preživljavanje. Kisame je vrlo visokog rasta, ima plavu kožu i lice koje podsjeća na Aikulu, sa očima Aikule. Od oružja nosi mač Samehadu ili u prevodu Aikulinu kožu, koji je u stvari gomila bodeža sa ustima i jezikom na vrhu, obmotan zavojima koji mu služi da guli ljudima kožu sa tijela i da isisava čakru. Od ninja sposobnosti Kisame posjeduje pretežno ninjitsu vezan za vodeni stil. Također, Kisame posjeduje izuzetno jaku čakru zbog koje je zaratio nadimak zver bez reba. Kisame u borbi može da pozove Aikule.